Dohoton asa manopto sinarin mo na suit na mga rakse udah di bataon Oma berita kami berita orang sudah nyaron na buratian siya suit atau siya kami sinariana di mana pinarajana asa dalu hamumo gawin adalah oras ngau di roh apa mang abu tiktok nami si gabi-gabi masih oras-oras pargosi nami asa mangajiat kami di bogunya lama nang na berdua si gonggong na siya sinaon na niramoton ni si buang kebenaran lu terus buang kebenaran di butau sabi ko yamang alu-alu mau dia bata mula jenaboro badari bano pala dia kana mangulu na mga Leonardo na mga Leopoldo huita na mangulu gona emana gona re mano dung na bana man sabi ko yamang bama alu-alu utol di na mangulu usahalan niyo puinon napasa nga pong warna guru mangato ba naman alu-alu malihatay mamang namaro namin manangi malibata pasautong manasira rohan ko na suto kami sinariana baka kodang salaran sa salmamora kasama notor anama kita laki dong pemanonton kita dong Ini mana bestian? Anggur dulu. Anyam. Bestian, lo tahu? Coba bicara. Unang turu-turu nih mana? Asa nak kotornya? Tali buat tu mau nak sekali. Boleh kita bagi perbobas no.
Ini dia udah harus ibarat sih. Dia sampai masih isu sa event si Jokowi kan? Yang surat tamu Mak, Ramoso. Irong mawe. Pargo sinami. Satrabi ka di hamuna. Hamua manami sa luhod do inanami. Bonaso manang sa luhod mamu pertali-tali do kaburu muna. Hoda debata nasi duru muna ulah non nami kabay kuborotan lunga sahat di borotan. Doton asa rapat mangaramontok kita ima hoda debata ima hoda muna. Songsoni do di marga boru muna sa luhod na. Kalau marga boru aslo ni di do noray si. Kalau boru na inna. Jadi ope. Di hamuna ada hula-hula nami manangopong nami. Hula-hula nami yon. Asa rapat maramotok kita pung itong adong. Malipat tong gajang na marpa sa bulon na. Di batama alona. So ani masih dongan dito katomata. Amang ko na suot nami. Asa tarpa manang kita sa luhod na. Bay ma sa atas beauty oma. Oras. Sa mamang ko hamuna hula muna na hula kami na sinukuti may lulu malate ma. Mau liatin mak dia pun ada jadi parkuron kami, nah suruh kami. Ima.